हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मुझे दास भल अच्छी आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆମର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ସବୁ ବସି ସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଉଛି। ତ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ବାଦେ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଛେଚା ଛେଚି ଥୁଆ ହେଇଛି। ରସୁଣ ଫସୁଣ ବି ଏବେ ଆ ଭିତରେ ପଇଛି ଛେଚା ହବ। ମସଲା ମସଲି ବି ସବୁ ଆସିଛି ଏଠି। ତ ଏବେ ତେଲ ଫେଲ ପକେଇ ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ଖିଆପିଆ ହେଉଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା କି ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଜି ବି ହେଉଛି, କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ବାପ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଜି ମୋ ବୋଉର ଯେ ରବିବାର, ମୋ ବୋଉ ଖାଇବନି, ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ। ତ ଆମେ ଆଜି ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କୁକିଂ, ଚିକେନ କୁକିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ତେଲକୁ ପକାଇଦେବା, ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ବାଦେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଫସୁଣ ସବୁ ଭଜାଭଜି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେବ? କଷା କଷି ହେଇଯିବ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ପିଆଜ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିଆଜଟା ଭଜା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତ ଚିକେନଟା ବି ମାଗଣା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସବୁ ଆଜି ମାଗଣା ଉପରେ, କାହିଁକିନା ମୋ ମଝିଆ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ପୋରମା କରିବାକୁ ନା। ସେ ସବୁ ଚିକେନ ମୋ ଦେଇ ଘର ପିଇସି ଘର ତାଙ୍କର ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଜପତ୍ର ବି ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା, ଯାହାକି ଛେଚା ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ପକାଇବା ଆଉ କହୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ଦିଆହେବନି। ଟିକେ ଚଲିଆ ହେଇଗଲା, ମିକ୍ସ କରାଗଲା। ଭାତକୁ ଆଉ ଚିକେନ ଆଜି ଉଡ଼ିବ। ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ପରିମାଣର ମସଲା ତ ଆଣୁ ଏଠି ସବୁ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କି ମସଲା ସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲି, ତାପରେ ଚିକେନ ମସଲା, ତାପରେ जीरा, तापर धनिया, गरम मसला लास्ट को पड़ो। कषा पड़ो यहाँ रागुंड देखो, रागुंड घास बाजिला बहुत जोरे। देखु ए काश्मीरी चिल्लीटा पड़ा देख, काश्मीरी चिल्लीटा गुड़िया हो ना। तापर कौन पड़ो? रागुंड पड़ो पूरा नालिया हम। रागुंड पड़ो देख, ये जा पड़ो स्वाद मैंने खाइला स्वाद अनुसार हो।
नहले आम देखा देखी तुम पकईबनी दी चामची लास्ट खाई पारिबनी जे जीरा पइला देख केमती पड़ी कि मो दे पूरा ना बढ़िया से चिकेन तरकारी करे तो जी खाइब जाई से जानिबो केमती माने मो दे करे हला देख केमती सब भलिया भलिया करछि सब नुआ खदिका ऊपर रखिकी देख लुण हलदी गरम मसला है नुआ खदिका बजे कर देलु देखु पियाज पोड़गला ना कौन बा ठीक अच्छे चिकेन हो तू के खाइबू किले खंड खाइबू आम तो लाग 500 से तो 1.5 किलो अच्छी गुटे खाई किले आम खाइबू 500 हलदी पइला है लुण पइला तो समस्त जानी कि स्वाद अनुसार पड़े स्वाद अनुसार लुण ये गुलिया गुली चलला देख पानी टोपाई दिया हम पानी पूरा बटा ये रेडी अच्छी मैंने अदा रसुण पानी जी आ कषा काढ़ी दबू मु खाइबी कषाटा टेस्ट करिया ना मुझे लुण लगी कि अलग आई तो फ्रेंड देखते ए चिकेनटा भी पड़ो टाइम हो गलानी देखु मैंने भिडियो बहुत लंग हो काटिकुटी तुमको दूसरी देखा देखो पियाज अदा रसुण सब केमती ये गला चिकेनटा पड़ो चिकेन आउ गुलिया हेनी बढ़िया मांसा गोटे छोट कर देते अधिक बहुत बड़ पीस बड़ छोट से बड़ बड़ से खंडे खाइले अलग हाँ जे बहुत खाइबे चिकन तक आलू न पकड़े भल लगे ना देख आलू कौन साइज कटा है पड़ी रेड रेड करदेला कौन देखते ये गला तो आपको 5-10 मिनट छाड़दे घूरी दवा घूरी दे मैं जाऊँगी वर्षा चिकेन टा हूँ कौन कहतु खास कैमरा ना बैक कैमरा अच्छी आमर आज चिकेन होची सिपुणी मागणा आमर चिकेन मु आज मोर पेट कोन होची तथापि मु चिकेन खाइबी आउ आपन को देबी नखरे नै सो खाइ देबे ओ मागणा चिकेन मिस करबनी आ तमे कोन को पाठ पढिया आइछ तो को कोन पाठ पढछ को कोन पाठ पढछ चिकेन तो खाइबो न अरे भोकले भल होतला भोकले तो भल होतला साहित्य सही होतला न हाउ हाउ पाठ पढ़ डू नॉट डिस्टर्ब आम डिस्टर्ब तुम करनु ते पाठ पढ़ है आम चाहूँ आम जीव आम चिकेन तरकारी पाक देखु गुरिया है तो कषा कषि है देखा कषा पूरा रेडी हो जाए तो कषा आम ए खाइबू देखु कषा आसिक थुआ हो आम बहुत आइस खाइबनी तार रविवार जा डाकीदवा ए कषा जी किए खाइब आस ना फाइनाल कथा कषा किए खाइब जी आस ना नखी तू आरे दुई तार पेट कौन सी खाइबनी अझै खाइबनी देखा दे नखिया नखी जल्दी दुई आज्ञा आइलु ए कौन एकुटिया खाई नौ आम न वर्षा दे यहाँ चाखी कहू लुण लगी कि अलग है कौन है देखते ए मु चाखी कहिया केमी भल ठीक अच्छे लुण सब ठीक लगे देखु
କେମିତି ଲାଗୁଛି? यमी ଭଲ ଲାଗୁଛି? मस्त ମସ୍ତ ହଉ କଷାଟା ବି ଖିଆ ହେଉଛି ତ ତରକାରୀ ବି ହେବ ତରକାରୀ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଜୁସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଉନ କି ଖା ଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଖାଇକି କହ भला ଖାଇକି କହ ନ କହ ନ କହ ଆମେ କହି ଦେଉଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଏବେ ଚିକେନ୍ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତରକାରୀ ସରିଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଧା ବୋଉର ମୋ ବାପା ବି ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଇଲିଆ ଡାହାଣି ଖାଲି ଚିକେନ୍ ତଲା ଆଗ ତଲା ଖାଇ ନେଉଛି ଯେ ଭାତ ଆଣୁନ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଯଦି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ରହ କଣ୍ଟା ଆସୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବଳିବ ସେ ଖାଇବୁ ଆଉ କଣ୍ଟା ମାଂସ ଖାଇବୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାତ ଖାଇଲେନି ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କେତେ ଭାତ ଖାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ଆମର ଏଠି ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଦେଖ ଆସୁନୁ देखो केतरा खाऊछु कुकुरा तो एते खा କୁକୁର ଆମେ ତ କୁକୁର ପୁରା କାଟିଦେବି ଏତେ ଖାଇଲା ଦେଖ ଏଇଠି ସାଧା ତରକାରୀ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ତିନିଟା ଟିକେ শুক্লা তো খাইনি सियाड़े हाथ मननु পড়ে যাবে সাদা হাড়ে সাদা হাড় জীবন আছে চিকেন হয়ে জানে बापा घर एडी अछि दबो আসব नो घर देखि फोड़ नहीं पकई আচ্ছা সেইটা বুঝু दे लूण दे লুণ দে আর পাকবু যে ହଁ ଯେ ଖାଉଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଭାତରେ ସେଟା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଆମେ ଖାଉ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଟା କାଢ଼ୁନୁ କେମିତି ରଖିଛି କାଇଁ ଦେତେ କୋନ ଅରୁଆ ନଉଛେ ମୋତେ ଖାଇବା ହେଉଛି ଅରୁଆ ନ ଖାଇବା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ काफी देखा जाऊँ तो जी खाई सारा बाद वीडियो एंड करता बहुत लंबा भी एंड करनी है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करता प्लीज।